egalaan jaallattani. Haara rabbi jedhee jaalladhi jamara argaa saayuun barbaadu. Haara beekaa jettanii nus hin barbaadu. Aanuun barbaadun taphata. Inni nus barbaadu daawwannaan. Nan barbaadu daawwannaan sani. Jamar ini seberbadu dan sindegeele. Wallahi wannan ani seberbadu dan ho seberbade. Am sure hin argadam garu berbadu. Ano wallahi nargat berbadu. Wannan ini nuni jirti suka kawan. Argadanya. Jirti tu. Pamen no. Jirti tu suka bangga bu Fatisha bibi. Ya sina kalaganya hada. Mati anak tu imam dosa. Gele ina daga ifa. Selak aganya hada ino. Arabak. Oh. Ya. Maybe Gele ina daga. Fatisha. Adik usna tu imam. Jamar selamat felek na unji felek mana mag. بتفلقيم والله لازم ما تاغنينيم Hak tawa. የሰው ልጅ እንደዛ አትገምጪው አይደለም እኔን ኦሬዲ ሌላውንም ሰው አገኛለሁ እኔ እንዲህ ስለሆንኩ አትበይ እኔ አገኘዋለሁ እኔ ከፈለኩት አገኘዋለሁ ግን ማገኘበትን መንገድ አታውቅም ለስራ ጉዳይ ልታገኘው ትችያለሽ ለስራ አይደለም ስራ ነው ለማረግ አንድ ሰው አገኛለሁ ብለሽ አታውሪ ማንንም ሊያገኝ አይችልም ኮኮቡ ጋር ተከታተለ ኮኮብ አይደለም ኮኮብ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነገር ነው ሸሪዓ ምንድነው የሚለው ማግኘት ምዚው ሜቢ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችያለሽ ግን ሸሪዓ ምንድነው የሚለው ከነው ባማ ማን ሸሪዓ ማጀት ሸሪዓ ምንድነው የሚለው ኦሬዲ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችያለሽ አይደለም መጀመሪያ እህስኑ ዘነኩም ቢላህ ይላል ማለት በአላህ ተስፋችሁን አሳምሩ ይላል ሁለተኛ ደግሞ ዱዓ የማይቀይረው ነገር የለም ምን ያገኘዋለሁ ብዬ ከልቤ ዱዓ ባረክ በፈለገውን አገኛለሁ ፈልግክ ነው አሁን ተነስቼ ዱዓ ባረክ አገኛለሁ አትፈልግ ማለት በአላህ ታምኑ ዲነማ ጣቢያ ቀላቀላ ጅርቲ ዋን ነው ሊፈካን አንድ ሰው እኔ አሁን እቺ ለደገ ሀገሌ ስለወደድኳት ብቻ ወይ ስለፈለግኳት ብቻ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ የኔ ተነደራይ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ ቤጋት ለዛ Fatishan jirta tu suka bangga bubar lagi mau tu pertama le ayo demajete ane sini kalau tu wanti dalam cakap Fatin dalam dapat Fatin tu ane jalan ni ane sajalan cuy egalan jalan ni haara rabbi jadi jalan jamar arga sayun berbadu جو دستي خنا سين أنا في دنجو ولول تيجو أجلال نم بلش يا دوتي سيقلي نمني كون أرقو فامي كمان بروجيم بتبقى ماشين نبي كله سيقلي إننا دي سي بقى واين ما جروتي يعني Ati obbolum mama kee maaliif hin cimsanne inni nama yaa ani rakkoo isaan beeku deengaddaas keessatti waa meeqa jee aggaa kun afuraa jiraatu siin jedhe bareedaa kiyya waggaa kun afur maar tarii maal ani fatiin osoo sadatti jedhatee wallaahi laazim yoo jaarsa kiyya ta'uu dadhabee obboleessa kiyya Guma yoo rakkoo seeraan dhugaa badhaame. Guma waan jaalatee jira hojjette yookaan jaalatee jira waan bira rakkoo gumaan qabuun dumaashi Rakkoo qaba rakkoo guddaa qaba. afaan oromooti yoo barbaaddeen jaaladhaa jedhe jechuun rakko jaalallee qaanyii qabu. Wanni gargaarii taasifamu. Mucayyoo tana jaaladheetiin jira akkam godha jedheetti yonnaa jedhe malee. Ilaani abdii kiyya na beeta. Ani osoo jaaladhee miti osoo jibbeelle ifatti intalli tun naan taane argaa isiin fedhuu jedhee dubbachuu nama danda'u. Yoo miirri akkasii keessa jennatti dhagahame jechuudha. Garuu immoo intalli tuni tasuma. Mee jaalatu baasumatti jechuun amma wanta akka bichaa si rakkifadha. Dhugaa naa jaalattaanii wanta akka naa gootaa fi bakka amma gaa waadaa naa seentaa fi waadaa wayii sirra kaawwadha. Waadaa si seensifadha asumatti. Fudhattaa waadaa. Laal sagalee inni turkii inni dalagu barata. Lakkiin dalayti tuffii sii qabdu agarsiisaa jirti barsiin jaalattuun fakkeessiti. Yaa rabbi oli kaasi. egalan jalan ni haara rabbi jadi jalan jamar arga sayun berbadu Haara beekaa jettanii nus hin barbaadu. aanuun barbaadun taphata
Ini nu si barbaadu da wannan. Nan barbaadu da wannan sai. Sijamar ini si barbaadu dan sinje gele. Wallahi wannan ani barbaadu dan ho isa barbaade. Am sure hina gaddam garu barbaadu. Ano wallahi narka barbaade. Wannan ini nu ni jirti su ba kaman. Ni jirti tu. Ni jirti tu su ba kamu Fatisha bifti. Sina qallo ganya hal. Mati ana tu imadu sa. Gele ina daga iha. Sala falakku ganya hal ayno. Oh. Ya. Gele ina daga. Fatisha. Ati kusna tu imadu. ሲጀመር ስለማልፈልግ ነው እንጂ ትፈልግ ምንም ማግኘት ብትፈልጊም ወላሂ ለዚህ አታገኝኝም። የሰው ልጅ እንደዛ አትገምጂው። አይደለም እኔን ኦልሬዲ ሌላውንም ሰው አገኘሃለሁ እኔ እንዲህ ስለሆንኩ አትበይ። አገኘዋለሁ እኔ ከፈለኩት አገኘዋለሁ፣ ግን ማገኘበትን መንገድ አታውቅም። ለስራ ጉዳይ ልታገኘው ትችላለሽ። ለስራ አይደለም ስራ ነው ለማድረግ አንድ ሰው አገኛለሁ ብለሽ አታውሪ። ማንንም ሊያገኝ አይችልም። ኮከቡ ጋር ተከታተመ ኮከብ አይደለም። ኮከብ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ሸሪያ ምንድን ነው የሚለው? ማግኘት የምትችይው ሜቢ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችላለሽ፣ ግን ሸሪያ ምንድን ነው የሚለው? ሸሪያ ምንድን ነው የሚለው? ከነው ባማ ማን ሸሪያ ምንድነው? ማጀት ሸሪያ ምንድን ነው የምለው? ኦልሬዲ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችላለሽ። አይደለም መጀመሪያ እህስኑ ዘነኩም ቢላህ ይላል ማለት በአላህ ተስፋችሁን አሳምሩ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ዱዓ የማይቀይረው ነገር የለም። ምን ያገኘዋለሁ ብዬ ከልቤ ዱዓ ባረግ በፈለገውን አገኛለሁ። ብፈልግ ግን አሁን ተነስቼ ዱዓ ባረግ አገኛለሁ። አልፈልግም ማለት በአላህ አታምኑ። ጣቢያ ቀላቀላ ጅርቲ ዋን ነው ሊፈካል አንድ ሰው እኔ አሁን እቺ ለደገ ሀገለ ስለወደድኳት ብቻ ወይም ስለፈለግኳት ብቻ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ የኔ ተነደራይ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ ቤጋ ተልዛል Fatishaan jirtattu si kophan qabu bar dhageema dubbata malee. Waa'ee deemaa jettee. Ani isin qaladu wanti dhalaa fatiin jaaladha. Fatii duraan hin jaalattani ani isa jaalachuu eegallaan jaalattani. Haara rabbi jedhee jaalatanii jammara argaa saayuun barbaadu. amma inni illee akkana jedhee siyaamaa konfiin isaa hayaamtu. Obboleessa kiyya qaali. Akkana bakka maali beektaa amma inni lubbigeessa dandeen dhiisu waan ta'eef yoo sanatti immoo akka obboleessatti obboleessa kiyya qaali jettan kanas. Wayyi obboleessa kiyya qaali mangistii maal jette? Lubbuyyee. Obboleessa kiyya abuun afaan dufaanis nu baariisiti. An lubbuyyee na raa'e. Baraata sana rakkistan. Wallahi. amma inni illee akkana jedhee siyaamaa konfiin isaa hayaamtu kada bada eenyu bada maqaan kun hin harkaa bada maqaan inni amma lubbiyee jedhee siyaamaa maqaa biraatiin akka siyaamu kanaan akka siyaamu. Eenyu? Inni maqaan isaa kun bada kanan harkaa bada maqaan bada intini kiyya eenyudha maqaan kan akkasi jaalate amma. Ichuu. Wal jaalatan kichuu. Arafoo ani lubbuuti ya lubbuyeeyee arfooyeeyee mana naan hin jiru. Ati takka akkas naan jedhu obboleessa kiyya qaali. Akkana bakka maali beektaa amma inni lubbigeessa dandeen dhiisu waan ta'eef yoo sanatti immoo. Yoo gasti kana sin anaaf dangoo lolchiisu ati ilaali namni nu balleessee yaadu ta'e sii galee namni kun arra qofaa miti dhumaan gooyyaan biqiltuu maashinni beekallee sii galee innaa dhiisii baqa waa'ee nama jiruuti yaadu. Ati obbolummaa makee maaliif hin cimsanne inni nama yaa ani rakkoo isaan beeku dheengaddaas sirratti waa meeqa dee aggaa kun afuraa jiraatu siin jedhe bareedaa kiyya waggaa kun afur maa artanii maal ani fatiin osoo sagaltii jedhatee mi wallaahi laazim yoo jaarsa kiyya ta'uu dadhabee obboleessa kiyya Guma yoo lakke seeraan nu gaafadhaame. Guma waan jaalatee jira hojjette yookaan jaalatee jira waan bira rakkoo gumaan qabu dumaashi. Rakkoo guddaa qaba. Afaan Oromooti yoo barbaaddeen jaaladhaa jedhe jechuun rakko jaalallee qaanyii qabu. Mucayyoo tana jaaladheetiin jira akkam godha jedhe itti yonnaa jedhe malee
Ilaani abdii kiyya na beeta. Ani osoo jaaladhee miti osoo jibbeelle ifatti intali tun naan taane argaa isiin fedhuu jedhee dubbachuu nama danda'u. Yoo miirri akkasii keessa jennatti dhagahame jechuudha. Garuu immoo intalli tuni tasuma Mee jaalatu baasuma kiyya jidduun amma wanta akka bichaa si rakkifadha. Dhugaa naa jaalattaanii wanta akka naa gootaa fi bakka amma gaa waadaa naa seentaa fi waadaa wayii sirra kaawwadha. Waadaa si seensifadha asumatti. Fudhattaa waadaa. Laal sagalee inni turkii hin dalagu barate. Lakkiin daleedi tuffii sii qabdu agarsiisaa arti barsiin jaalattuun fakkeessiti. Yaa rabbi oli kaasi.